yini. Hayi, bantwana bethu. Isa. Nkosi yami ngikubone, Nkosi yami mina. Ngikubone, Nkosi. Hawumela baba. Phela yakho ayingifanelanga. Mina baba. Mr. Judge, this is quite a scene. Give them 10 minutes. Up to you. Oh, mina ngikhulile, mina ngikhulile, futhi ngimdala, kodwa ubaba wami yena akazange wakhipha ishize ngendaba. Oh, mina ngikhulile, mina ngikhulile, futhi ngimdala, kodwa ubaba wami yena akazange wakhipha ishize ngendaba. Ngithi mama wami, mina ngisahlala la emzini wayo umama wami sono kwekhaya njalo ntambama ekhasi yena uzothatha ahlanganise nawo khona ukuthi thina silale sidlile ngabona ukuthi mina lo ohluphekisa umama wami mina ngikudala ngambhalela incwadi ngangithi mama wami ngiyahamba ekhaya ngoba ngiyisixalekiso ungipheka kangakanani mama noma ngingazi mina ngizoshonaphi mina ngoba ngibona izongibulala ngelinye ilanga. Awu mina ngathi isono sami ukuthi umngane wami ngidala kabanjena. Awu kanti mina lo ngingekuthanda ngubani mina uma ngenyanya ngabazali bami. Nina bashadikazi ngane nganina iwe nina umthanda umuntu wena cela umthande nengane zakhe ngoba omama nani majesu kunzima abantu ababulala ama-albino mina ngingakwenzela kanjani indlala nginamaphathi ngokwami mina ngicabanga ukuthi sekuyiso leso sikhathi samadoda afundisa amabhebe ukuthi umuntu wesimame uphathwa kanjani.
wena nganyami kunzima langaphandle abafana bamithi singajela mine yami ngane ngayitshela ukuthi wena nganyami kunzima langaphandle